Үһә бүлүлүһүннам качактамыды петнестахтарылтыта республикага этонна үй татыс продукциятының орутынан жаргырар бир бөдөн кыахта кахайстонан билдер. Быйылгы жылга тарылтага кахайстоваты министерствотын өбүлүнен силеһен орор комбайн келен үлэхиттер бурдугы хытыгар өрөкөтөгүл үлахты кирдилер. Быйылгы жылга улус бир улахан терилиле кахайстывата нам хатчактамы төпетенестах терилте семе бурдугунну оогурду кемигер келбитинен 500 гектар бааханы сирдерин ыыга белемнен хоруттар буттара бэхес күнүгер барда. Аспыт жылга терилте 300 тонна силеһи 530 тонна сенааха белемнәбит боллактарына быйыл күн жыл этенге туран өлгө мүнүнү ылыктарын багараллар. Яги бипет бес конук болу. Баана гибипет. Буду да тон бес. Дискулилиже төт канугунан бидер кая. Оду теге быйылгы жылга терилте тыа кахайстываты министерствоты илян ытыр техническая модернизация конкурсугар кирсен 500 гектартан тахсайеннах бааналах болан ирдебилге петтehen силеһен орор Ростелмаштен комбайн ылында. Комбайн сынытын 95 бырыгынын тыа кахайстыватын министерствоты төлөн терилте халбыт 5 бырыгынын онна тейин агалытын уюнна. Терилте салаятчылары бу анал комбайн көмөтүнен Үләтәти мирияған бәлетән туран инникетин атын электр кытты көпсетен баһаны сирдерин ылан силеһен гору көрдүрүтүн үрдетер буланнактар. Атын мындык программалар баалары жакка шөй болар. Тем более бу санкциялар бар туралы. Ол санкцияны вестен би именно бу терилля хайстволарга мындык поддержкалар бар нелер. Хамы хепти хануми. Холоброд бу именно билен фин оздоровление бу программада бар туралы. 100 конкурс киди биге. 100 темакка. Атын надеюсь, ахарын небитин релен ханала хаҗыбыт. Ол фин оздоровление то именно бу терилля хайстволарга билетин хинченен гөмөлөктәт. Ушу гедин 3 жылга ден. Bir yıl gideceğim bu da 3 yılga. Ama da bir gece hotu hasta hem bir ki günde anılar bot hem bir karata 300 yıldan bulanılan. Boңа холлубут улахан көмөнү таһанан тыа кахайстываты министерствота аныга оборудованиянан таңыллыбут Ростов корокоңа холлубут Дон Алтонагас комбайны сөптөктүк туханныннар ден анал үйрөтер специалисттери ытыактаактар. Онун нам хатчактамы депенестактар илте механизатордара аны күнгө хомбургадылы комбайны үйрөтен толору баалаан үлелере билдешеп жыйган. Татьяна Потапова, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевидениета Үйә бүлүм.